Bawo General President. Nabo bonke aba ngaphambi kwakho. I-committee yonke ye-connection ekhokhelayo. O President bonke befundisi bam. Le nkanyamba yonke iphela. Mandibulise kusasa nje ngelenkosi igama molweni. Akidumedise libitso la ntate Dumelang. Manthaba thekeli thuba ndibulele kumfundisi uGalo ngokusikhokhela ke kule nkonzo. Akilebohe moruti Kgalo ka ho re etella pele. Bulele kanjalo kumfundisi uShabalala ngokusikhokhela ngomthandazo. Ke lebohe moruti Shabalala ka ho re etella pele ka thapelo. General President, I will try to be very brief. Ke tla leka hore ke be mokgutshwanyane. Not going to detain this convention for long. Ha ka ikemisetsa ho tshwarella kopano yena nako e telele. But I want to invite Le Nkanyamba Ke batla ho mema setsukutsane sena. okokuba ke izame ukuhamba nam kwesi sicatshulwa esifundiweyo. Hore e tsamaye le nna sebakeng sena se badilweng. Kuthiwe ke apha mandenze i-healing service. Ho thilwe ke etse tshebeletso ya phodiso. So ke inkonzo yempiliso idla ngojongana nomuntu ngqo. Tshebeletso ya phodiso e shebana le motho ka mahlong. Ithethe ukuthi ke lonto kufuneka ube bumlibala lomuntu osecaleni kwakho. O lebale ka motho o haufinyana le wena. Kodwa ibe ngumzuzu wakho noThixo wakho lo. Ibe motsotso wa hao le modimo wa hao. I invite you then to take this journey with me. Ke a le mema re kene leetong bana beso. The gospel is Luke chapter 5 verses 1 to 9. Buka ke a moefangedi Luka kgaolo ya 5 temane ya pele ho fihlella ho ya 9. I think you will agree with me okokuba Petros was a fisherman. Le tla dumellana le nna ha ke re Petros e ne le motshwasi wa ditlhapi. I think yiyona nto awayeyithanda leyo ezi-identifya ngayo. Ke yona ntho eo a neng a e rata a ipona ka yona. I think bafundisi bam the smell of water and the sound of the waves Monkgo wa metsi le sound ya maqhubu did something to Petros. di enna le ntho eo di entseng o Petros. He loved the smell of the water and enjoyed the sound of the waves. O ne a rata monkgo wa metsi le modumo wa maqhubu. Nangoku emveni koba ekhanyela uYesu ebona ba
ayipasi lento yokuba ngumlandeli kaYesu wavele wathi ndibuyele ezinhlanzini mina. ka mora hore a latotse Jesu a bona hore ha e passe ntho ena e re ke kgutlele morao ditlhaping. He was ready to retire as a follower of Jesus. O ne a ikemiseditse ho tlohella a behe marapo fatshe jwalo ka molatedi wa Jesu. And enayo into ethi xa ndiphuma kule nto ndiyayazi apho ndibheka khona. Ha ke tswa nthong ena ke a tseba moo ke tlo ya teng. And ngalamini ayincokolayo lento, his friends could tell from itone yakhe okokuba uqinisekile uPetros. Le ba tsamai ba hae khotsa metswalle ya hae e ne utlwa hore o na le bonnete nthong ya buang Petros. And so from the passage we have read this morning, Ke manenye hore ba dileng tsatsing la kajeno. njengesiqhelo uPetros ndikhalela okokuba ndisimthi single out yena kwesi sicathulo. Jwalo ka tlwaelo ke rata hore ke qepole yena moo timanenye re ba dileng. Njengesiqhelo ubhekelwandlu uPetros waye uloba inhlanzi. Jwalo ka tlwaelo o ya lewatleng a lo tshwasa dihlapa. Of course excited about fishing. Ana le thabo ka hare ho yena ka baka la ho tshwara dihlapa. Kodwa kuyabonakala okokuba imini azifani. Wa bonahala hore matsatsi ha tshwane. Ezinye izinto akufuneki noba uzenze ngesiqhelo ngoba imini azifani. Dintho tse ding ha o di etse ka tlwaelo hobane matsatsi ha tshwane. Ngoba sifumanisa okokuba ngale mini i-excitement yakhe yokuyoloba was short-lived. Hore bona hore thabo ya hae ya ho lo tshwasa e ne le kgutshwanyane. Excitement yakhe, feelings zakhe faded quickly ngobu busuku. Maikutlo a hae a ile a fela ka pelenyana nakong ya bosiu boo. Ngoba nguLuka osibaliselayo okokuba njengesiqhelo uye waloba uPetros waloba kodwa akabuya nanto. Ke utlwankgedi Luka re bolelang hore o ile a tshwasa empa ha kgutla le letho. And so Luka gives us the picture of this particular night, a night of struggle. O re fa setshwantsho sa le bosiu boo, bosiu ba tshokolo. He worked all night A ya bosiu bohle and caught nothing. empa ha tshwasa letho. And when a fisherman comes back to port, Ha motshwasi wa ditlhapi a kgutla kulihlazo okokuba abuye ngaphathanga nto. ke maswabisa dihlong hore a kgutla sa tshwara letho. And so ngobu busuku akabambi santo uPetros. Bosiu bo ha tshwasa letho Petros. Wabuya nomnatha njengoba ubuyile ungabuyi nanto. A kgutla le nnete ya hae e sa tshwasa letho. Kodwa andifuna okokuba amehlo wakho uwabhekelise okanye uwajongise kumnatha kuphela. Ha ke batle mahlo a hao a shebe nnete ya hae fela. Because the empty net ngokwale passage Nnete e senang letho ya ka is a metaphor of his life at the moment. ke setshwantsho sa bophelo ba hae kana jwale. Because the empty net symbolizes oko kwenzeka kuye emphefumulweni. Umnatha ubonakalisa lento yenzeka kuye emphefumulweni. Ngoba uphume ekhaya esithi ndiyokwenza into endiyaziyo, Utswile hae a re ke lo etsa ntho e ke e tlwaetseng. and it produced no results. Empa ha tshwasa letho. And according to Luka, at this time he was cleaning the net, he was cleaning the weed, exhausted and wanted to go home.
Ho ya ka Mofangedi Luka o ne a hlatswa nnete ya hae a batla ho kgutlela hae. He had labored the whole night. And now he's hungry, he's cold, he's tired, and ready to go home. O lekile ho tshwasa bosiu bohle o kgathetse o batla ho kgutlela hae. And maybe some of us, siklemeko ka Petros, Mohlomong ba ba rona re maemong a Petros bosiu. and therefore dizothetha nabantu abanjalo Ke ngobusuku. tlo bua le batho ba jwalo. Abathi xa kubuza umbuzo sibulale kubusuku bonke. Ba reng ha o botswa potso re bolahetse bosiu bohle. Asabambana. Ha ra tshwara letho. There's been a night of disappointment. Ibile bosiu ba maswabisa. Yokuphosa ngapha nangapha. Re lahlela ka mona le ka mona. And then ungabuyi na. Re sa tshwara letho. Luke goes down and says, O ya fatshe Mofangedi Luka o re as the sun was beginning to come up, ha letsatsi ka nako ya masale re le a hlaha. they saw someone standing on the shore but had no idea of who he Ba was. bona motho a eme lepopong empa ba sa tsebe hore ke mang. Babona umuntu omepa. Ba bona motho ya emeng kwana. Ngexesha lokuphoxeka kwabo. Ka nako yeo ba tshwarweng ke magidihloong. You know, sometimes inoburayithi umuntu owayesithi, sometimes our disappointments are his appointments. Ka bona bua nnete motho ya reng maswabisa dihlong a rona ke di-appointment tsa tjena. Ngoba ngexesha lokuxakeka kwabo, Ka nako ya ho tsiela ha ngexesha lemibuzo yabo, wavela uYesu. wa ma uJesu. Nangu umbuzo, Potso ke ena. do you have any fish? Ekaba o na le tlhapi na? How is the fishing going? Ekaba tsa majwa ntho ena ya ho tshwasa dihlapi. Umbuzo kaYesu lo. Ke potso ya Jesu le. Yabona ka babambisi benhlanzi abathanda admit okokuba babamba nganto. Batshwasi ba dihlapi ha ba kgone ho dumela hore ha ba tshwara letho. Kodwa ngale mini ababanga nganto, they had nothing, they caught nothing. Letsatsi leo ha ba ka ba tshwara letho. And nothing means not even one. E re ha ba tshwara le ha e le nngwe. Yabona xa izinto zingahambi kakuhle, Ha dintho di sa tsamaye hantle. sometimes siyakwazi ukucamouflage. Re a kgona ho iketsa ekare. But uPetros could not even camouflage the pain in the inside. Ha ka kgona ho etsa ekare pain ha iyo. Yabona ngamanye amaxesha ungakhangeleki ngathi izinto zikuhambela kakuhle. Ka bona hala ekare dintho di o tsamaela hantle ka nako tse. On the outside. Ka ntle ho wena. But let me tell Re ke you, o jwetse ngwaneso. issues of faith Ditaba tsa motho are not external. ha di ka ntle ho motho. Let us look in the inside. Ha re shebe ka hare ho motho. Because people are not people on the external. Batho ha se batho ka ntle. People are people on the inside. Batho ke batho ka hare ho bona. Yabona nalapha ecaweni, we have created a ministry apho si adora izinto zangaphandle. Khumamela dintho tsa ka Impahla ezinhle, iring ezinkulu, i-big hairpieces, dintho tse kgolo, dintho tse i-hats ezinkulu. De uthi xa umbona umuntu ucinga uba zonke into zimhambela o kakuhle. bone ekare dintho di tsamaya hantle. We need to see on the Re inside. batla ho bona ka hare ho yena. And so namhlanje Tsatsing lena ndize kubantu abathi ke tlile ho batho ba reng abantu abalapha ecaweni bacinga uba ndi-right, batho ba kerekeng ba nahana hore ke lokile. bacinga uba yonke into ihamba ngendlela. Ba nahana hore dintho di tsamaya hantle. But the truth of the matter is that Nnete ya taba ke hore akuhambi kakuhle yonke into. dintho ha di tsamaye hantle. Ndize kwabo bantu, Ke tlile ho batho ba jwalo. abantu abaze apha namhlanje besithi ewe ndikhona apha ecaweni kodwa iripoti kagqirha ithi ayizu-improve imeko yam. Le ho batho ba reng dintho ekare di tsamaya hantle empa report ya ngaka e re maemo a ka ha
Ndize kubantu abalapha namhlanje abathi ndacela umntwana kuThixo wandinika uThixo ndathi nguvusa umzi lo mntwana ngoba uzawumisa elikhaya kodwa uvusa umzi nguchitha ikhaya namhlanje ngoba udliwa zii-drugs. udile motse o jewa ke di-drugs. Ndize kubantu abanjalo na. Ke tlile go batho ba jwalo. Ndize nje kwaba bantu banjalo namhlanje. Ke tlile go batho ba jwalo tsatsing lena. abathi ungaxhathwa imbonakalo yangaphandle. Ba reng o seke wa kgahlwa ke ho bona Awazi into eyenzeka emphefumlweni. moya wa ka o ne o senyehile. Masihle nayo. A re theohe le yona. Awube uYesu eyibonile imeko kaPetros. Ka morao ra bone maemo a Petros. Wathi kuPetros, A re ho Petros, khwelelisani nidadele enzulwini. yang le ye bodibeng le yeng hare ha lewatle. And so uPetros says, sibulale kubusuku bonke. Petros a re re bolaile bosiu kaofela. No fish are biting. Ha re a tshwara letho. Actually, he says, we had gone to places where we knew there was always fish and came out empty. Ho dula ho na le tlhapi empa le moo ha re a tshwara letho. Actually, uthi kuYesu, we are experts kule nto. Di-expected tabeng ena. We know what we are doing. Tseba seo re se etsang. We gave our best effort. Re neile bo rona kaofela. We took extra training. Nkile katiso. We have applied our skills. Apply-ile tsebo And we have gone as far as our education allows. latela thuto ya rona. And we came up with nothing. Ha re a tla le letho. And he went further to say, O ile a re, remember again. hopola ngwaneso. Kukusasa ngoku. Setse le hoseng. Lawuthi chapha ilanga inhlanzi zibheke ezantsi. Ditlhapi di ya tlase. Uthi uYesu, A re Jesu, khanipheliseni enzulwini basa. yang botibong. Ndifuna sincedane kule ndawo ke ngoku. Ke batla re thusane mona. uPetros needs help here. Petros o batla thuso mona. Njengabantu abalapha. Jwalo ka batho ba mona. Because asizomshiya kule ndawo Ha re uPetros. tlo mo tlohella tulong ena. Funeka sizame uba abuyele emanzini. Tshwanetse re re a kgutle. Kwelakhe icala akho nto angayenzanga. Ha hona ntho a sa e etsang. Bakhona abantu abalapha nangoku abathi ndizame konke okusemandleni kwelam icala ayisebenzi le Ha nto. hona letho le sebeditseng. Sebenzi le. Ha isa hona letho le sebeditseng. Bakhona abantu Ho abalapha na le batho ba teng mona. bathi ayisebenzi le nto. Kho nto endingayenzanga. Ha hona ntho e ke sa e etsang. Ayisebenzi le nto. Ha ya sebetsa ntho ena. I'm giving up. Sebenzi le nto. Ha e sebetse ntho ena. And therefore uYesu doesn't give up. Jesu ha ne Makhamente bakhona abantu abalapha. ba teng batho ba Abanye sisuka nabo kwisekethe sivela kuzo. Abanye sivela nabo kwidistrict zethu. Siyazazi ingxaki zabo. And therefore they need help. ba hloka thuso. They need help. Ba hloka thuso. Funeka sizame ukwakha ibridge. Akhe borogo. uPetros akwazi uwela. Petros a kgone ho wena. Abuyele emanzini. Kgutlele ka hara metsi. Andiwazi amazwi obunowasebenzisa kuPetros. Ke tsebe mantswana o tla sebedisa. Kodwa mna uba bindim. Nna ha ile le Mhlawumbi bendawubheka kwincwadi yendumiso. ke ya butenya dipesa. Ndibethe uPetros egxalabeni. Petros Ndithi yemfondini iPetros kaloku ukhumbula uninzi ububi obulihlela ilungisa. Kodwa uThixo ulihlangula kubo bonke. Masizame ubheka ngasemanzi. ariya ka hara metsi.
athi xa ngavumi kule ndumiso bendawuya kwincwadi kaJames ndithi khumbula Petros nguye othi consider it pure joy whenever you face trials and therefore don't give up now. Masibuyele manzini. Athi xa ingamameli ndikhangela incwadi kaJohane isisumele lesithandathu ezi zinto ndizithethile kuni ehlabathini nakuba nempandezelo yomelelani ndiloyisile ihlabathi. Ndithi Petrosi masizama ubheka ngasemanzini. Masizama ubheka ngasemanzini. Athi ubuyala uPetros. Ndithi Petros kaloku khumbula uthi uPawulos kwincwadi yabaseKorinte mfondini siyabandezeleka ngenxa zonke, siyathingaza singancami, siyatshutshiswa kodwa siyekelelwa, sikhahlelwa phansi kodwa sitshayiselwa, asitshatyalaliswa. Hariya Petros rekara botimo ba me habatusia Petros tulonyina habatusia Petros tulonyina. Tell me bendawuke ngiyokhoba noNietzsche la philosopher ndithi kaloku Petros uthi uNietzsche nje mfondini, that which does not kill us makes us strong. Masibheke manzi. Masibheke manzi. Bendawulanda noThabo Mbeki ukwenzela bazowucengana noPetros athi kuye nansi into mandiyithethe kuwe. Gloom and despondency have never defeated adversity. Ahle naye athi kaloku Petros, we should never become despondent because the weather is bad, nor should we turn triumphalist because the sun shines. Masibheke emanzini. Hariya botimo ba metsi. Nansi verse ebalulekileyo kwesisicathulo. Yena timana yebuhloko bana besu. Nansi verse ebalulekileyo apha. Yena timana yabuhloko bana besu. Go verse 5. Timana nyabuhlanga. It changes everything. Itshintsha intotso. Mamela Petros. Mamela Petros. Because we move on now from despondence to defiance. Mve. Mumamele. Akubethethile kuYesu. Abuyile Jesu. Kuye. Kuye. Kodwa impa ngelakho ilizwi kalitsila ha. Ndiyakuhlisa umnatha. Ngitheusa nete ya. Kodwa impa. The crucial word phaya ngesingesi Ngitsila buhloko uthi Petros, nevertheless. Impa le ha ho le jwalo. Uthi Petros, yes, the odds are against us. It looks impossible. Nevertheless, because of what you say, I'm going to do it. Yabona ke otishala balapha bazawuxelela bathi nevertheless is a conjunctive adverb. Lando eti, even so, nonetheless, despite anything to the contrary, despite what has happened, despite how the experience made me feel, in spite of what I had just said, whether it's favorable or unfavorable, we will lower the nets.
Nevertheless. le mpa le hao le jwalo, Nevertheless. le mpa le hao le jwalo. And so namhlanje Tsatsing la kajeno lena, ndifuna uba uzowuthatha nevertheless wakho. ke batla o tlo nka le hao le jwalo, Nevertheless le hao le jwalo. is to say, I don't think Ha ke nagane hore I need to, I need to, but I will. I don't think I need to, ha ke nagane hore but I will. hore ke mpa ke tla etsa. Nevertheless. Empa le hao le jwalo. Nevertheless Le hao le means jwalo e bolela hore believing in the promise o tshepa ditshepiso when the evidence is not there. ha o sena bopaki, When you believe the opposite, ha o nahana tse ka le but you tsa say, Empa nevertheless. le mpa le hao le jwalo. And nevertheless is the bridge to the supernatural. Ke borokgo bo re isang dinthong tsa hlaho. Yebazalwane yayingu-Abraham E ne le Abrahama baina, ekhutshwa nguThixo eHaran. a ntshiwa ka hara lefatshe Ethi la Harani. uThixo ndiyakunika imbewu Ke tla o yaba neha nguyise peo. wentlanga. Wathi uAbraham andinaye nempunde yomntwana. Ha ke na le Wamama ngesandla uThixo ebusuku wama naye phandle wathi bala ezinkwenkwezi wathi uAbraham andinakuzibala wathi uThixo kuye iyaba imbewu yakho lena wathi uAbraham it doesn't make sense, Aiye se hlalohanyo nevertheless mpa le hao le jwalo. I will go, Ya, nevertheless, ke tla ya, le hao le jwalo. nevertheless. Le hao le jwalo ke tla ya. And so namhlanje Tsatsing la kajeno lena, ndizokunika nevertheless wa, ke tla o neha empa le hao le jwalo. nevertheless. Le hao le jwalo. Ingathi yayinguYosef E ka re ne le Josefa sele sibonela intombi a iponetse morwetsana ye motle. yathi mhla imxelelo kokuba Ya re ha Mfondini morwetsa hore mfondini ndikhulelwe mna e ka re monna o nrobile lengwele. wajikela ngapho uYosefu wathi ndiyayilahla le ntombi A re Josefa e ka re ke tla mo lahla. wafikela lilizwi kwathiwa ungamlahli lo O mntu ske wa mo lahla okwakukhawulweyo kungomoya oyingcwele seo a se rwetseng wathi ke uYosefu it doesn't make sense, Aiye se hlalohanyo. I don't understand, it makes no logic, Aiye se hlalohanyo. nevertheless, Empa le hao le jwalo. nevertheless, Empa le hao le jwalo. nevertheless, Empa le hao le jwalo. nevertheless. Empa le hao le jwalo. uEliya Eliya. ngokola noAhabi O ha bua le Ahabi ngexesha lendlala ka nako eo se o le ntla. ngexesha lendlala emveni koba edestroy abaprofeti bakaBhali Bolaile ba profeta ba wathi uEliya kuye mfondini izawunetha imvula Pula e tla na. zizawuzala imilambo Melapo e tla tla. wathi engakholwa uAhabi wathi uEliya kuyabanjalo wathumela isicaka uEliya sajikeleza kasixhenxe wathi khona into ibonayo sathi okokuqala ndibona into okwesixhenxe sabuya isicaka sathi ndibona lifana elingangesandla wathi aboxelela uAhabi uthi makenyuke ingekanethi imvula wathi uAhabi akho themba la mvula kodwa xa utshoyo nevertheless Le hao le jwalo. 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 and so uPetros wathwalwa ngunevertheless Petros e wathwalwa ngunevertheless rwaliwa ke hao le jwalo. ubuyela emlanjeni Kgutlela molapong. what happened Se etsahetseng he resigned himself a ipokeletsa Petros. to the sovereign wisdom of God. A ipokeletsa bomusong wa bomodimo. Because nevertheless, uthetha Lord. Empa le hao le jwalo o tlisa. Because nevertheless Empa le hao le puts power back jwalo o kgutlisetsa matla in the hands of God. ka hara matsoho a Modimo. And let me tell you, E re ko jwetse. into eyenzekayo apha. Ntho e etsahalang mona. Xa uPetros ephakama ethi nevertheless Empa le hao le jwalo. ngaphaya Ka
The hell was paralyzed. Bodihele di ne di felletswe ke matla. And heaven was activated. Lehodimo la neuwa matla. And Peter picked himself Petros a iphahamisa from the floor. ho tswa lefatsheng. Ndizokuthi kuwe namhlanje, Ke tlo re ho wena tsatsing lena. pick yourself up Iphahamise ngwaneso. from the floor. Iphahamise ngwaneso le rona. Ubulinda abantu abazakuphakamisa ngahle uthonelwe lilanga. Ngoba kweli xesha siphila kulo abantu bayamthanda umuntu okwi-floor ongakwazi uphakama. I want to beg you this morning, pick up yourself. Pick up yourself. Resign yourself to the sovereign hand of God. Ukuze uThixo ahambe kunye nawe. And so waphakama uPetros. Ayema Petros. Nevertheless, Impala olitshwana. waqokelela umnatha. Lamnatha ebewuvasa uPetros. Ankanete yane ngayihlatshwa. Waqokelela umnatha. Ankanete yane ngayihlatshwa. Wathi xa thabatha istep sokuqala, Anka step sa. wathi andiyikholelwa le nto ndiyixelelwayo. Awubeka nna le ntho. Nevertheless, Impala olitshwana. wathatha istep sesibili, Anka step sa bobedi. ubheke elwandle, Uyakara le wa. waphosa umnatha. Alasela ne. Xa uphosa lo mnatha, uThixo okokuqala ndiwuphosa, bendiwuphosa ubusuku bonke, andabuye nanto, kodwa ngenxa yelizwe elingasemva. Nevertheless, uphosa lo mnatha. Ke tla o lahlela. Bheke emlanjeni uPetros Ayakaharabu ne bhupo pe. enike nentloko, Antse atikinya hlooho. kodwa unike nentloko esiya phambili. Utikinya hlooho ayapi. Namhlanje ndifuna ukuthi kule ngxaki ukuyo, kule mbandezelo ukuyo, noba unike nentloko ngelithi bese ndibeka i-full stop, ndizokuthi kuwe namhlanje khawunike nentloko usiya ngakhona uyozama futhi. Uloleka hapi. Wathi ethandabuza uPetros kodwa wabe urhuqa umnatha, Ahula nete ha Petros atikinya hlooho. wabe urhuqa umnatha, Ahula nete ha atikinya hlooho. waphosa. Alahlela. Ungayosifundela ndizoyithetha yonke laa nto. Ukalo ibana ngwaneso. Waphosa. Alahlela. Kodwa uthi uLuka xa ibalisayo, Uri mo famkheni Luka. emveni kobebambise intlanzi Ha fetsa o tshwara di. zange bakwazi utsala umnatha. Ba khona ho hula. Babiza abanye Abitsa batho. kulaa bhoti ngaphaya, bathi bazalwane izanosincedisa. Ephuma nomnatha uzela intlanzi. Mhlawumbi uthetha elalizwi lidla ngokuthethwa elithi weeping may remain for a night, but rejoicing comes in the morning. Rejoicing comes in the morning. Bazalwane, la meko bekuyiyo izolo, akuzuba yiyo namhlanje. Ayiyo yiyo namhlanje. Warhuqa umnatha uPetros ebheka kuYesu. And wabefika phaya baqala ukudla. Kwaba mnandi. They had breakfast on the beach. And as they eat in the morning, ifeyila yayizolo bayilibele. And therefore ndizokuthi kuwe, izothatha nevertheless wakho. Come and take your nevertheless. Ufuna umuntu okokuba xa uphuma kule nkanyamba uthi ewe, the ride is too rough. Nevertheless, the going is tough, yona. Nevertheless, funeka uthi xa uphuma apha uthi amandla ndinawo, indidlile le nto, iwagqibile amandla am. Nevertheless, andikazunikezela. Ndifuna ukuba xa uphuma kule nkanyamba
noba uzawuthatha iflight kusasa Ha o tla nka sefofane, uthi xa ulendishayo apho ubheka khona uyazi okokuba xa ulendishayo ifuthe lengxaki zakho sele uliva kodwa uthi nevertheless ampala o le jwang, nevertheless ha o le jwang. amboqokelela abantwana bakho Ambalo ya tabana ba, mboqokelela abantwana bakho tabana ba, uthi bantwana bam imeko yelikhaya inzima kodwa ilizwi endivela nalo kwiconvention lithi nevertheless ha o le jwang, nevertheless ha o le jwang. uqokelela abantwana bakho Tabana ba, usuthi xa uqanda la mathafa ngemoto uwela imilambo imoyi river uthi ndiyagothuka nevertheless impala o le jwang, nevertheless impala o le jwang. xa uwela umlambo umthamvuma ubheka kwela mampondo uzumane usithi ngaphakathi ewe izinto azihambi kakuhle nevertheless nevertheless Impala o le jwang, andizonikezela ke tsone, ndizonikezela ke tsone. ngoba xa buyayo upetros Ha kgutla Petro, imbandezelo yeyayizolo di tshware eo tsamao, namhlanje luvuyo lodwa ke thabo ho yena. yangathi kutsalwa la mbongo Monate wa pina ye, wamashumi amane pina ye, yivane ezindaba utlwang ditaba tse, thinabantu bonke enimiye kulo mhlaba kuviwe nangaphantsi kuviwa ngaphezulu ngoba namhlanje kuvuyo belila kuvuyo belila kuvuyo belila kuvuyo belila namhlanje ubelila izolo ubelila izolo namhlanje wonwabile yivane ezindaba yivane ezindaba ngoba kuncedwa izifo zonke besiza bezizihlwele uyabanceda yena ndivula lo mzuzu ngoku kuloo ndawo kuyo uthi nje kuThixo ndifuna unevertheless wam zindiphethe izinto kodwa ndiboleke nje unevertheless impala o le jwang, unevertheless impala o le jwang. ukwenzela uba ndihambe ndigoduke bathi abantu xa bendibuza okokuba zikubetha nje izinto uwathatha apha amandla angaka ndithi no nevertheless Ore le impala o le, no nevertheless impala o le jwang, khona uthi nevertheless impala o le jwang. sesenza kwetseneni Ya ezulwini, sathele enzulwini tela ezulwini, wena uthi ndibulale kubusuku bonke bulayile busuku, abantu abatha yiminyaka batho, yembulaleko ya utlwa namhlanje sizokuthi kuwe siza kunika unevertheless unya impala, ukwenzela uba uhambele ndlela tsamaisile, zalwane wamvuthela yivani ezindaba ukwenzela uba kuloo ndawo kuyo siza kwenza umthandazo ngoku ukwenzela uba uhambe namhlanje tatile, uno-nevertheless una le impala o le, yabazalwane we are people of nevertheless batho ba impala o le, zikhona izinto ezisibethayo imihla ngemihla kodwa into esigcinileyo ku-nevertheless impala o le jwang, ku-nevertheless impala o le jwang, ku-nevertheless impala o le jwang. ngoba into esiyaziyo imbandezelo yeyeliqala kodwa ngaphaya iyadlula imbandezelo and therefore ndizokuthi kuwe yewethu noba into zakho ziyaziwa noba uhamba kwii-voice note zale cawa noba ukwi-WhatsApp group uxoxwa ngawe nevertheless mabathetha abathethayo nevertheless Impala o le jwang, ndibheka phambili ndibheka phambili ya pele, yivane ezindaba utlwa ditaba tse, sibheke emthandazweni re a thapelwa. Oh